بینرین برز ام و بهورا لپایتخت هنگاریا بوداپستن. بوداپست تیناس کرن یک جوانترین باجارین اروپا. برای گلک توریستان لبوداپسته دیروکا بوداپست دیده خویا کرن که گلک داگیرکر بسر وی باجاری دا چونه هاتنه وک عثمانیان، آلمانان و روسان لی بوداپست هر مایه به بدوی و جوانیا خواه. اف باجار گلک آین و گلک نتوانه باجار کلتور و موزیک و شانویه. دوی باجاری بکمانی 26 جهن گلکی گرینگ هنه دوی مرو ببینه. که امو بهبره کمکی تماشای دیروکا وی باجاری بکن و لچند جه جوان و بدو ای وی باجاری بنه. جبو که مروف بکاره باجارکی نه هور ببینه دورین گرینگ دوی باجاری ده و جیانا جواکی و کلتوری ناس بکه دوی مروف دمک باش لور به و بسردانا دسی روژان جیب جینابه تاوی که ام بکارکی دن هاتو بنا بوداپست ام ده حول بدن چند زانستان لسر باجار بوداپست بدنوه بوداپست جسه باجاروکان پیک هاتیه. باجار بودا و او بودا لروج آوای دانوب و باجار پست کل روجهلات ویه ده سال 1837 ده بونه یک و ناوی وان بهوره بو بوداپست. جسال 1361 ده بودا پایتخت هنگاریا بویه. هنگاریا یک جوالات یکیتیا اروپایا و دناوبرا رومانیا، سربیا، کرواتیا، سلوواکیا، نمسا، اوکراین و سلوونیا ده. آوا دانوب آکوش آلمانیا دست پید که دگلک ولاتا را درباست به و دریا رشت ده بداوید به. دانوب دنیوا بوداپست را درباست به. دناو مسترین باجارین اروپا ده بوداپست زماره ششه. بوداپست هاتیه آواگرن لسر کاولین باجار اکوینکوم ای امپراتوریا رومانی کش دسپیک ده کومله که کلتی بویا. ده سالان نحسدی زاین ده مجریان داگر کریه. ده نوبرا سالن 1241 1242 جهیلا منگولیان و بوداپست هاتیه داگر کرن. پشتی کجنوه هاتا آواگرن بودا بو ناوندک مروایی یا کلتورا رنسانسه. سال 1526 عثمانیان سروکاتیا سلیمان دوم باجار پست داگر کر و ده 1541 ده تفایی بوداپست کتب دستیوان و نزدیکی 105 سالی لورمان. ده 100 سالن 18 و 19 ده بوداپست گلکی پیش کت و بو پایتخت دوم یا امپراتوریا مجر و نمسا که ده 1918 ده هاته هلوشاندن. ده دیروکا خود بوداپست بویا ناونده گلک سرپیهاتین مزن. وک نمونه شورشا مجری سال 1848 جمهوریا هنگاریا سوویتی 1919 اپراسیون پانزر فاوست 1944 جنگا بوداپست 1945 و شورشا 1956 آنها جی املبر آوا دانوبن. آوا دانوب یکو به 1000 سالانه دنیوا اروپا را دلمه باجار بوداپست دکی دبشان. بشکی چیاییه کجیرد بیجن بودا و بش دشتی کجیرد بیجن پشت. بگلک پران به هفدته گریدان او پرین کو گلک جاران هاتنه هلوشاندن و جار داویجی دشر جهانی دوام دا. کرمکن امبواره لگمیا که سوار بن که امکاره بن چند جین جوان جباجار بوداپست به هفرا ببینن.
بوداپست یەک ji bidewtirîn bajarên Ewropayê bi qesra Quartier li Buda li ser sekuya vê qesrê Beethoven konser li darxistine. Bi ava Danûb bi metroya Serdemê ku duwemîn kevintirîn metro li cîhanê ye, bi mestirîn şikeftên ava germ li cîhanê bi heştê çavkaniyên avên medenî, bi duwemîn mestirîn sînagog û sêyemîn mestirîn avahiya perlemanê. Aliyê Pest tê naskirin wek navenda kultûr û bazirganiya bajêr. Bi kafeyên xwe yê Parîsî, bi salonên muzîkê û muzîkvanên li ser cadeyan, bi mûzexaneyên xwe, bi sînema û tiyatroyan. û gava behsa tiyatro dibe yekser William Shakespeare tê berçavê mirov. Thou art not conquered yet. Is crimson in thy lips and in thy cheeks? And death's pale flag has not advanced yet. Should I believe that unsubstantial death is not amorous? And that the lean of herd monster keeps thee in the dark to be his paramour? And for fear of that, کوکê çi jê re xweş bê dikare li Budapest peyda bike. Yek ji watiştana jiyana kulturî ye. Xelkê Budapest gelekî şahnaziyê pê dikin ku William Shakespeare hatiye li vê derê û çend caran şaneyê xwe pêşkêş kirine. Ji ber wê yekê ev statûyê li pişta min ya ku 1960 de çêbî ya William Shakespeare. Roj çûbû ava û berê me li muzîxaneya netewî bû. Tenê ji bo ku em ji derve lê binirin. Ew û muzîxaneya hunerê rûbirûyî hevin û di navbera wan de meydana qehreman hene ku pêkerê heft qehremanan li serin. Tentî, Und, Kund, Arpad, Elod, Huba û Tas. Ji dêmên ve qehremanan diyar bû ku tanha jî xwe dibînin wek zêrevan. Mala opera ya Hungarya ku di sala 1884 de ava bûye bi stîlê Rênesansa nû. Tê naskirin wek yek ji bidewtirîn operayên cîhanê. Ev cihên ku me bi nav kirin tev de lîsteya cihên bidew ya UNESCO de ne. Ev tişna dihêlin ku salane 2.3 milyon mîvan bêne serdana Budapest. Sînagog cihê îbadeta cûyan e. Sînagoga Budapest di sala 1859 de hatiye avakirin. Piştî nûkirina wê, mûzexaneya qirkirina cûhan sala 2004 hat vekirin. Ev mûzîxane tê naskirin wek ya mestirîn di rojhilatê Ewropa'da.
تەوی کو هەنگاریا یەک ji welatên Yekîtiya Ewropaya jî gava em li nîva bajêr geriyan jimareyeke mezin ji feqîr û hejar û nexweş û bêwaran hebû ew ê ku li ser cadeyên radiketin bixabin. Lê tevî wiha wî em hêvîdarin ku mekaribû çend dîmenên ciwan ji Budapest pêşwekin heta careke din bimînin her şad û bextewar.